Touch the late and secretary to one cadence, linking to the paper, the care to paper, Sangmala, Kasushu, and Itaringi reading tea. Krangichi to Tarik Tukni, Chungi, Parla, Hagogoya, and the Karikaritu, Grua, and the Karichungitu, on the color reading in a Shera, Ani Tanda reading tea, part 1, part 1 dinala. Chewalang tak yu tuk tul kirangi lota chewalang tak yu tuk tul tina ni karochi baning indung di kirangi chiduri lan shwera ani kirangi tarik tuk ni chungi parola kaduit which sing ni tiguri lan shwera an kirangi ha gogo and tanda kirangi ha gogo and karigari tu undi kola kartungira ani ala ta mangbuchi personal reading ko la keje tingi mangbuchungi du ani ti du kenan so personal reading booking chigi samye de zugi chidu link ne description ala shayo details shayo rati du kenan zugi on di log ani kenan zugi personal reading booking chena ti yo real and shayi ani lota ti namgun tar korim shini tampo chewa lota ni ko zuyangi ani kenan zugi time stem di ang description ala shayo lan shayi tashtele chewa lota so ni kenan zugi chidu Tari tuni chungi parola kirangi ha gogo and kari du on the color reading tambura cut kirangi ha gogo and kari du chiwala to so ha gogo and kari du ani okay ani kirangi ha gogo ya kari dula na kirangi the emotionality distance and feel chigi sare this chigira emotional deba shida matsimia de tawchi thongdu dikrangi relationship chola in siri yana krangi leka chesa leka chola in siri yana ta krangi treating chola in siri khari ba ne krangi da ti chik deba simgi mewa ta di ye misigi par di nga deba kangi mindu di yaputugu mindu samete de chik krana chungi sare nge simbalara emotional mixigi di emotional sorwa shukchi butungyora krangi sorwa nanglo ne sim nang lo ni chik ti tigi mindu samya thende do chikrangi thongidura ani di cheni kinang so chik chena yang financial kangla pe sim de shukchimbu ki gire ni simbalara financial ingire yana kinang so ikari by ne rape controlling mindset shukchimbu thongido ondi kirangi ha gogo ed karidulana kirangi controlling mindset shukchimbu kewa yinsang ani kinang la sheta gyu chungi mindu chik deba masimba de yungidu for example kirangi relationship cholara kirangi pe control share and do shukchimbu kirangi control share sigawa ina ani kirangi chido da happiness ti choknika la yung mathu ya wonde re lega I chola ba ni ketcha gya nge sangma ngarangi handle chigi yi samya dochira nongon te shukchimbu kirangi zimgi yo do thongidura yana indi insir kirangi michigla pe sewa shikuna pe sewa shukchimbu pe da yutsi meze pe hangsagi da shukchimbu chikirangi chik sewa dochira onde de kirangi energy shukchimbu chik beju tangi onde de tongidura digi chene kira ya emotional da nge pa kagam chiwa nang shingi tsungala da gam syungi mindu samya tende yisiro ke kirangi energy yo mangbo chik beju tangi yora relationship chola in siri career chola in siri ra mixi career chola kirangi best kirangi effort per kirangi pickle de gap to shukchimbo tang chik shuchi ani yana investment de ra shukchimbo de kirangi chi ani ondi kana kirangi samnang shingi chik deba yogen nang shingi dingala li tugumidu samya de yin siri ra ani ondi gi chene chik du okay kirang pe chik attachment shukchimbu chik 동기도 kirangi chik chokchikla pe kirangi attachment shukchimbu 동구더라 아니 온디기 전에 그냥 emotionality chik 되바 시다 생기며 아무도 satisfaction 시다 매와도 dissatisfaction 도 온데디도 시 동기더라 디카친라나 오케이 온데디도 시 에너지 동기더라 kirangi 된다 아니 kirangi chitane le goye di digana la kirangi pe happiness ra kirangi kirana goye energy di dire pe sange energy ra very happiness positive huge ni tingi tudra tangi kirangi chido yan tok chik chok shimbane la na kiranzo kachi chigi chido yan de pe resonate shuk chimbu chagari samgidra kirangi ning yo dige nyamdo kiranti stak rimbu de kirangi pe hard work chigi wa leka gi dondala tak rimbu duyo ara travel chigi yo tak rimbu dige yo leka chigi on de do tongudra kirangi ning yo de da kirangi pama pinchi nge nyo to botomo sasan kari ba
nira on de taring bude kirang ge kali ke yo ni taring bude de kirang la pe le la thong gi mindura kirang imba ne ke pe sim la sam sam kyu nang chung gyo do miss chi ning yo de ge nyam du ji king do miss chi yo on de do thong gi dura on di kirang ge taring bude go de le karang ki da financial saving girang ki da do thong gi dura kirang ge pe financial yak po save chi yo on de do shuk chi bo thong gi dura save yak po chi gu gi yo yang na chi gi yo on de thong gi dura kirang gi na onde ki cheni kiran sula the outcome kharidula na yang happiness tu yang happiness kirange expectation ati do yungi re rat ni machik and yungi re ngana me pinching en yodo soso ita sungam du pe yak puking do do ondi ngam do pe kyu chini ki tu re la di kirange sim na la kin keeping ni mo yora ni machik shargi re onde de expectation kirange shana digi du kiran onde ligi yo onde de yang thongi du lan shera ani nurture la kat dili dra din de krangi yang sun ge energy dili chi de krang ende ta krangi ning yo de ngam de du yang ki to wa she la de krangi chi do guidance li do ke da din du krangi chi do da kana future la ni ma yak po chi chungi re some present sang ma lui ta ya mai ba che present la khandi me ne khandi chi ni krangi ning yo de ngam de du su ngi su ki to gi nang ngi su ki to me wa ba ne da ni ma tak par ma cha so ning yo de la phone call chi video call chi khari do chi ne so yo de message to tang ya voice note to tang ya khari ba ne on de connection yak po sha go e di kirangi chi do guidance li do nurture your relationship la di li dura for example the kirangi metok chik ke to dalara metok la chuga zu lu dura on de do ni matak par da chu this metok kam ma chu ni chulu de go en metok pe yak ke le on thendi gi samlo khinira da kiran metok ande thonggi wa ine kirangi chi do guidance cha do dura okay da ngi chi do da relationship de ge kiran la reminder do cha do kirangi metok ka da ga la tong wa yin bai ne okay ngi relationship de ge la importance te go re karin church go re la cha on di kirangi chi do guidance li do okay on den to chiresha kiran do la resonate che na comment section la do che ngendu de la kata channel subscribe che badle tu ji chi ani hype te do chi ani ngur do cha yong Tastili langlo da so ni kiran zo gi chi durat tarik duk ni chungi parla kiran gi di ngendu de ka du sigyo ne kiran gi ha go go and kari dusra on de do kiran gi da ha go go ya and important and kiran gi te go ya kari tura important kiran gi ha go go ya kari tu okay then da go kari tu la na kiran ki shide kang la importance te go chi du da dikran ki chi du yak kiran ki subutu din da yang sim gi te tang ga la dis tu na shuk chi bu chi go ya chi kiran ki chi du kat le du yang kiran ki te di chi go ya ba so so itan da realize chi yu gi ring symbol ra yang kiran ki so so importance ti yu gi ring symbol Dulam la kirangi karida kari chigyo ay ne kirangi passionately chego ay tis chigra focus chego ya on di chigli gido kirangi chido kirang leka karida kari chigyo bay ne on di kang la pe tu nang shuk chimbo chego ya imba chi ani kirang pe chik towa ya shuk chimbo tuyen go ya chig yang na kirangi towa yuesa gi leka de la kirangi leka chego ya tendi la ne tigidura kang tar kirangi chido chik sawa chik dura kirangi chido dadi sawa di kirangi chido kari imba ne insigre inse bala chik chena ya kirangi passion de sawa leka sawa de ko ya yana soso rangi chigi yi la ya tende chigi sigir ra kirangi ondi kala pe passionate tongudu yana kirangi chidu ya passionate life partner tende kirangi chidu chunga tende yi sigir ra okay ni kirangi chidu tende yang tongidu yang tadi kirangi chidu idea sawa tende chi kirang la chungi yo yana shimi shimba chi kirang la idea sawa tende tigi yo yana soso rang la korgi yo ondi idea yana proposal tende tongidu ra kirang zui chidu ani ondi kirangi chidu yakpo shigu dug la na tigi dura future la kirang la hangsa ya pento bo chungsa re la na tigi dura ani emotionally kiranzo la rest ko do ke sorwa kiranzo chik detang me watis chik ups and downs so ka chu duk chu sam pe sim de den mang bu chung gyo ana kang top sim la ra shide ra sim la shide dang ani subu la imbai ne mixing ni timing la ni khuya dang ani 8 hours ra 9 hours den de inchi mi ji subu la rest pe yak putti go edi kiranzo gi chidu dan da tungi dura kiranzo on detail wa na kiranzo so passionately khari chaga do wa ne shigu passion so nang
lo gi tsro di tun tu ri la cho kirang zo creative field and yi sire kari ba ne tun tu ri ani un di gi chini ni kirang la chik proposal to la ne tidura chik opportunity ideas sawat and yakput and kirang la chungi yo un di kirang gi chidu tingi dura ani love message gifts okay kira la gifts and mangpo raya tindi yatingi da di kari imba ne soso tagi chidara gifts and da ani chik chena kirangi daratna kirangi life partner nyam to pera chik connection built deeply connect che to ya kirangi parola connection deeply to ya on de digi to gidura na kiran single imba ne ta kirangi connection sawa chingam to deep connection feel che to ya la ne tigidu ya na kiran relationship na la yo bai ne kirangi da connection de deep feel che de ga chik chik la phazo petting sarpo feeling le to ya la di cha gidura on de do chik tung gidu kirangi ode hago na yakpudu okay en kiran so chi reading da kam si resonate chesuna comment section la dido che yendu dila katak channel subscribe che badile thiji chi ani ngir du chalyong tashtele ta lo ta so ni kiran so gi chidu tarik tu ne chungi barla kiran gi ngendu de kadu sigyo bai ne kiran ge kare ha go go ya tu ra kiran gi tanda kiran gi ha go go ya de kare du on di ko la yi la shera kiran gi tanda ha go go ya de kare du okay kiran gi ha go go ya chi ani kan kabu ken kajini shagyori 달로 저니 키란조 이치드라 베 힐링 축침부 치고에 직 통기드라 아니 셈나 베 passions shagoe chik thongudra ani kina gi chidu ni relationship pe positive chagyo on de do chi thongudu relationship chola kina zo ti chikyu me go do chungya do dang chik simla chik khari dang khari ma dang na sa kangi khari da khari yo ai ne kale kale kina gi mitsena la healing shuk chimbo da geyo mare da chik chungya chung sare doya do sare chik zoya so sare ta chik move on chi go ya on den de pe shuk chimbo energy kiran zo gi chidu thongi dura di du kiran zo je go ya on de kang top tu gi le tang ya simpe kang top tu gi shide ga la sha to go ya on di shuk chimbo thongi do healing gi energy 아니 future 기치도 배 hopeful 되고야 온디 통구들아 기나기라 온디 하고 두라 단다 기나기 류땅고 두 심나라 망부도 통구들아 아니 딱티 카리당 카리바니 relationship 기도 달에 인시리 career 기도 달에 소소 disappointment 도 차에도 다 온디 기치니 찍기우 메게 중요도 다 야나 help to think 알아 카리바니 기나기라 쭉 망부 찍두 심나라 오케 온디 기나기 류땅고야 온디 슉치부 통구들아 life 라라 balance 킬리고야 온디 슉치부 기나기다 하고고도 오케 kirangi da nge mitsina la balance kele go dunga trading ya posu dunga subu ni semba ni kiu shao du subu ni ya posu ni grateful feel cho the future la ngala yakpo indi jungi real ani so be hopeful dia be positive mindset kang la dia la idan kirangi chidu guidance kirangi ha go go ya undi tongudura 아니 kirangi chidu onde de tewa an kirangi simla pe shidi shukchi buli tu gyo thongi do onde shidi de gi chen kirangi mitsenal da duga kharida kharido chi yo ai ne kirangi handle chi tu gi yo ara kirangi mewa su tu gi yo yakpo mitse yakpo chi de na demba chi ki tu gi yo onde de do thongi do ra di gi chen da kirangi healing de gi chen ra healing che go de kirangi chidu very important thongi do ra ani kirangi so la resonate chi gi duera resonate che so na ani kirangi mutu ne kirangi chidu re la ne ta guidance len shana ti yo ra kirangi ta relationship chola pe disappointment to shuk chimbo thongudra an khanagi tik tik ma song same de relationship chola nga gi ta ti ti gi mindu thende ti gi mindu di yong gi mindu ngi ngi odi gele thende chi chew sam ta di yong gi mindu same to da and khari imba ne chik do ke khanagi chidu relationship chola disappointment do thongudu ani lots of ta khanagi chidu shide da an khanagi chik mati wat sang ma khanagi handle che tu ni khanagi relationship chola le yung de pe disappointment do da khanal chik di mindu same de sang ma khanagi kalaure me wa chak tu yo ani kinala the relationship na la be grateful feel chi a pe yakpu du yaga tende chungi tu chi yakpu ya tugi tu samet hodang so la won tende chi yakpu chinge du sewa chinge du yana sewa chinge chi relationship single in de chi de kinala sawa ende pe sewa chinge tende kinala chungya tende ye thungi dura won de chungi yo adi ki chenen kinala pe positive ti samale chi de kinala bol currently chi healing che go ya de energy shuk chi bo thungi dura okay kinala so healing energy kang la te ko du da and positive mindset kang la te ko du la di kina che du ha ko go de resha proposal ra
Ani comes as a surprises. Kiranzo kashila surprises tende lead surprise gift, surprise news, surprise karimba ni ingire yana. Kiranzo ichi the proposal tende lead propose share tende so the proposal dira love relationship gichi the proposal mangche chichi dura tagaranti card like tungi do ade proposal kirangi chiduli kyo on tende tongidu ani very positive proposal lidura da digi chidu tingu ngi the healing energy da ani kinangi simpe ki usha shide gana dia self love practice che de sangmala na tidura ti sangma chidu na ani surprise proposal da ani surprises to da ani proposal to da ani beautiful relationship yana kinangi relationship yu de gyo de ngam do yang pe yak pu su to yang won di energy tongudura okay ani kinanzo chidu ri nam si resonate che so comment section la diro chi indu de yak pu thona indu de la kadak channel subscribe chepadele tuje chi ningurdu chalyong dashtele yelo ta soni kiranzu chidu na tarik tu ni chungi barla kirangi ha go ya ende kare kare du ra kirangi chidu ha go ya ende kare kare du okay kirangi ha go kare dula okay kiranzu dan ta passionate shock chila kirangi sruwa nanglo ni kora chik deba shuk chimbuli desa chik thongudura dadi kirangi deba shuk chimbuli sadi yang kirangi deba khari kan ligyu gire chik jena sozo training yak pusuya kan deba ligyu gire chik jena kirangi career chola leka chola deba shuk chimbu chik ligyu gire yana mangche chik chidu nge simbala di kirangi love relationship resam gidura kirangi michi ki chola pe deba shuk chimbu kirangi ligyu ngun den di energy chik danda kiranga chi current situation on den do chi thongudura ani kirang lara kirangi pe nawa kyu chik action kandi ruling idula nawa kyu pe chik yora happiness ki energy kiran namgyun gang tup simba kyu diagi shukchi butapshi tangyo yana naturally kirangi pe joyful energy ra pe kirangi rangshin kora pe nawa kyu dia de easy ra on de do chi tongudura ani saje kyu la kam thwe de mixing nature de ra metok ning chimu yesa de la doya ko yu ra park de la visit che de easy on de pe positive energy tongudura kirangi chidu ani kirangi ta kirangi chik this chikra this powerful to chik chegoya undi kirangi chiru ge chimbu tongudura kirangi this chikta pe nawa kyu chik yorda ine this ngim chung thea den de insiro ke de kirangi this chik ya stent link osala stent liya lab kosala lab ko ya chik on den de energy tongudura on di kirangi chidu guidance to chili dura kirangi chik chola li du stent link ko du stent lane ani dominant this doing good dominant like so this kone thombo imbai na ya this ma te zola this chick lab ko sala lab ko hedile ata ke ma shashula ne ndi mai baji lab relationship na bai ne so ichido chick ting mindu sambai na di kan la stand link ko ya de tongi dura kiranzo ichido powerful energy tongi do okay te tagarang avoid settling for less than you deserve in love te tagarang this dominant kirangi this doing go yara so chik less than you deserve my kang la settle chain ke mar la on den dia mai baje so this powerful energy gan ti chik so power nang lo yo de this chik doing ko ya on den de energy chik thong du kiran zo chi do okay on de de sha kiran zo chi do reading da gam si so la resonate che song na comment section la di do che endu de la katak channel la subscribe che badele tu je chi ani gir do chal dashtele duglo ta chokira gi tar dumni chungi barlat ngin tung di ka du siba ne kira gi chidu ha go ya ndi khare kare do ndi ko la yin share kira gi ha go ya ndi khare kare do okay kira gi ha go ya okay kirangi hago go karidulan deep down kiranti sikyu mege do chagi yo thongi dura wondi khajini chagi dulan kirangi ning yo thege chikla ra shuk chimbu kirangi thiye de ni sire yana kirangi chik pama pinche ni do 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 so bai ne sire yana kirangi ra toxic life tende kirangi on tende ni move on chigo de ya kirangi relationship tende ni move on chigo je kirangi chitu gi me tende sire khari bai ne chik do okay kirangi deep down on the emotional chik to digdura on di ha go ya ge chimbu thongdu tanda kina gi chidura tadi kina gi so deep down search sharing deep down lu go and kare kare du nge move on chi go and kare kare du kare kare nge lu tango du mix gi relationship cholara yana kina gi
kirangi nging nyawu tigele physically pe thakring butigyo ache kirangi miss chigyo athende yisira won tende to yang energy thongdu okay ni kirang zo ichidura chikhare ha go udla kirangi ra simla shide da mixi supu kan lai de thang la samla shukchim butang go yang won di kirangi chidu ge chim butongdura kirangi supu kan la du na shukchim bu chi go ya chik thongdu ani ni gi timing takta su ni ku go ya simla shide sha go ya deep breathing chi go ya ra simba ne shide supu ne ngi ki ku go ya won de ani mindset line ti shi positive no de shago chi thongu da dingi kirangi practice che so na kirang outcome kharli dulana kirangi mitsina la pe happiness ra kirangi chi du pe de thank you grateful ge energy shukchimbo thongu dura kirangi chi du debat simbo chunga chime so relationship in by sangma yakbu lega by ne diksha la chime won tende ge satisfaction ge energy won di kirangi chi du so yung du lan shena ta won di le chi du kirangi da dingi di practice chi go ya thongi duk okay closure te go de dagara not all connections are meant to be accept closure okay then kiran so dangoni kashi chi chi do yang oni closure te go move on chi go da khari da kari situation friendship in secret relationship in secret parents family members kari da kari ba ne kiran gi da chik thak ring bu cha cha sum ani me wa cha cha sum sam na ani ondi la yang sim na la ke de de mai ba kyu me gen cha de ani mai ba je closure te go ya di kiran gi chi do guidance ligi do la ni shera okay ni kana zo chi do reading dangam si so la resonate chi so na comment section la dilo chi ani kana gi ngin tung de la kadak channel la subscribe je badele tu ji chi ani ngur do chal yong tashtele tullo ta so ni kana zo chi do tarik tum ni chungi parla ra ani kana gi ha ko ya indi khari khari do on the chi tyo gora cards okay da kirangi chido ha gogo ya karidula na kirangi mind na la package mangbo ligi duera currently kiranzo lo wonte de do chitongudura pelo namto mangbo do jilio thoughts mangbo do jilio ani decision takta chik do jilin ma thwa yana michi gi kola pel khari ban ti se dance chik mangbo chik le te ate ju ani takta khari yon di kirangi zimma thoya do ji wonte de do chitongudura ani kirangi pe analyze chuk chi bu chi gi ote de tongudura ta kirangi di michi gi kola siri ki ana kirangi career chola in sir career langa te de che option do dia tanga khacho na samya to lopchong in ba na te che twe che ta mangbo pe do nga khari changu na samya to dang ra ta relationship chi in ba ne dang ala relationship ti la miti tende do ta khandis ta tak chu na samya tende in sir okay khari ba ne kirangi chidura pe thoughts mangbo do chil lo nam to mangbo do chi chokchil chungi on de do chi thongdura ta kirangi chido guidance karidula na kirangi lotsi chikne something ni deba chishu di da karili do on di sim la di kirangi chido lidura message kirangi hago go de on di rishit kari da kari yo ai ne kirangi chik sim ting ne chik deba chishu le sa mi chi yora on di sim yana deba chishu le sa lega chira on di sim kirangi kari kangla deba something ne shuk chishu chili do on di sim la de on di sim ni ani on di follow she la de kirangi chido guidance lidura kirangi ha go go de on di resha on di kana to wana kirangi future shigo yakpo chak to gi yo transform kirangi life ko ran change cha to gi yo ra yana kirangi di relationship tigi chi kirangi life la change shuk chimbulia yana kirangi di tamba career di tambi ke gen kirangi misana la pe jurwa shuk chimbo yakpo chi chung to gi yo la na ti dura on tende ge energy thongudura okay ta on tende do chikresha ani message connection love is the bridge connecting souls cherish those connection kirangi chidu love connection love relationship la ne tigi du yana kirangi chik friendship la ne tigi du kharida kari gi connection and kirala yo tege ra cherish che tege enjoy che ani pe appreciate che grateful feel che connection kharida kari yo amba ne tege la pe kirangi kanang chigo ya wondi kirangi chidu love message tendeli du okay connection di shago ge chamburi yakpuri la actually do ke on de do shidu ani resonate che sona comment section la diro che ani endung di yakpuduk samna katak ani channel la subscribe che badele tu je che ani ngur do chalyong